Sabagi MP su oriba koi lesemba sana zaubana phongdokhiba wafam amada Hindi nampuda impose tawbadi yaningde India da pulubana khangbadi phai haiba mahaki wafam sidadi waza kari wafam di thambini Pitribida leriba loan haitare ko punamak se khwaidigi masing yamna khangba ngambadi khwaidigi phai hoi loan haibasi means of communication ni ai thamoida kari phauri haibasi paudam na bagi atopa mada khangan na bagi means samane bako ai thamoida what I feel haibase asi kari phauri haibasi kana gum amada khangan na bagi khwaidigi samba mechanism amane ba language ai aduna prithvi da leriba understanding of language kind of tongan ba analytic philosophy kind thola iba leidana ko linguistic philosophy kind thola iba mayam singa se anything nangi understanding of language haibasina prithvi gi leriba human gi leriba problem punamak se masi solve to ya gani haidana koi gi sida sagal iba philosophy ne analytic philosophy kind sagal iba linguistic philosophy kind tha linguist mayam thola singe understanding of language hai salaktar ga di adigi kai hane culture magi behavior leidana ko samna kan aina nganga ibelon sidagi what I feel mana what he feels what she feels sai se masidagi mana nganga ibelon du da yauri my culture du bo yauna khangdagadi aina mana nganga ibelon si interpret to ya de ga ina tholai bo ko problem of hermeneutics kai laiba si mayam am leigre ko linguistic magi philosophy ke no sidai ko ai di understanding of language ai si kai no aina nganga ibelon si ka ki art khangwana ya de ba khoi gi samna haiba kanda mana phongning isi kari no haibagi magi emotions magi feelings myam ga se masi yauna khang ka doine akhoi gi se no phode da ka su yam haiba leidana ko ha nupi amana kano gi nupa amana magi kano do nungsina bu phamina ra kan du daida ha sumaina s sida yengi ba kano maman da hori ba hangam mapan awai maton adu mayam sing ki phajada yeng nupi do na Singju sadi hauni ka hairak pala idano ko mabani means communication do kai dano gap leitra akhoi na aduda yenga kan se na mai madura sagali ba keno do akhoi na phagi na sagalaga su no ga su mabani gi understanding horizon of meaning do ne ba no pa do na haining iba meaning do no pi do na khangi adu ta ga mabani do pau khongno ba kong te ba sumai tok na language hai yamna tricky ba pot amane aduna prithvi da lady ba lon khudima not only Hindi usek na ngang ba sagon na hui na ngang ba bo loi khang ba di phei ba but to da khang da ba yaro na impose to budi media capacity later di kamai to media ki capacity da amadi darkar oi de na khalaga di adu di nam phu to budi ya de ba aduna hoji bau da so far India gi national language ya English na oi ri ba Hindi na oi de ba there is no provisions in the constitution India ki national language official language hai tare ko Hindi na oi haibase masi yaud ba ne ba Hindi haibase akoi any scheduled language puna makse masi akoi ki national language ne aduga English is the official language of the India Hindi na kaisu oi de ba ko aduna maram kan da maram di kaino haiba kan da India da Hindi hajik South su Hindi nampuda tamhalaga di akoi adu taune na to even India wokta kano tauni akoi masi kano lakwi ai ka na moi threat tawri dana ko akoi ke dong li ya ba ngamoi ka to pose ko India is not a country of the Hindi ko it is not a Hindustan India hai base akoi na sai si thamning wa idea ngale India hai basi kaino hai ba kan idea of India ga idea of Hindustan ga idea of Bharatvarsha ga ahum se tongan magi tongan ba magi idea ngaktane ba hai basinga se amatta oina unna samina bi yaro Hindustan highway concept to Hindustan hai targadi kana no Hindu oiri basing se ha India da le ba Hindu oiri basing si kana no aina Hindu oida ba aingonda Hindustan hairagadi ai kamaina ai accept to bungam gani adugi loan do aina ngang hairagadi accept kamai tawni ai Bharat ai bisi kaino Bharat ai bisi aseng bagi sai da kanong tang thamjage ko Bharat haibasi kaino haiba kandadi asengba magi true spirit tadi Bharat ki bedagi kaino sida thamai Bharat haibasi di the world itself se si Bharat haibane mogi concept tadi ko haidi no sum yengo ba India ki hujik leriba akoi ki Bharat ki leriba magi kaino se akoi ki ariba akoi ki prachina text sai tare ko literature mayam sing se
ancient literature Veda oiro Mahabharata oiro Ramayana oiro ko haiba singida Hindu haiba wahaisya Manu Samhita oiro Vedanta oiro Smriti any leriba Hindu ki ritual text mayam singa se Gita oiro Hindu hare Bharat ki leriba text mayam singa se masidai da Hindu haiba wahaisya Hindustan haiba wahaisya yaw thengna bari yengo any scholar am ta puthopiro yaw da bane moina sinai मान भारत कोई मानव जाति है रिसे मियोइबा समाज अमा कोई मियोइबा मा हाई तारगदी समाज अमा लेनी मधुगी समाज अदो मधु लेरिबा फमदु मधुगी समाज अदुम लेरिबा फमदु भारत कवि भारत हाइबसे द वर्ल्ड इटसेल्फ नि कैनो हाइबा कांदा माना भारत आइना कवि दि कैनो हाइबा कांदा भारत हाइबा मागी टेक्स्ट से मागी कोई संस्कृत की ताम धातु धु भू हाइबम लेबको भू हाइबसिदगी लाप पोने भूमंडल गाइसे मरमदी भारत हाइबसी कैनो हाइबका भूमंडल हाइबदी कैनो आई भू हाइदि योकपीबा थाकपीबा हाइबनेबको आइखोइदा आइखोइसी पृथ्वीदा थोपो पोचादबा जीवमते लेब्रने मना मसिंगदगी हाइरो सादगी हाइरो ngaदगी हाइरो अमा हाइरो मालेमसिदा हौरगा तांगगा लेरिबा मयाम सिना तर अखोइना चारा थै हिंगिसिबो अदु पिबिबा मफम अदुबु भू कवेबको मफम अदुगुम्बा भू अदुदा लेरिबा मियोइबा सिंग असु भारत की मी हाइना कवेबको अदुमाइ तौदना बेदगी टेक्स्टगी हंजबनी अन भारत वर्ष हाइरगदी द वर्ल्ड इटसेल्फ से भारत आइना बेदगी मुनि ऋषि सिंग अदुमाइना हलमबनेबको अदुबु हाइरिबा मयादर मोइना मधु लेबा ओइन लिंगबया लेबा लेरिबा मयाम सिंग अदुगी मागी लेरिबा बेदगी चतुर्वर्णगी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आइसि कैनो हाइबा कांदा मधु कास्ट नतेबा मागी पोटेंशियल कैपेबिलिटी लेबा ngakpada haiba lailai suda haiba thabuk suba nombada haiba lau singubada haiba karbar haiba mayam sing ado madu mai potential gi matung laiba ama lingba targadi asugumba koigi warna mari se masi soidana laini madu pofam na divide tawgadam mai potential na divide tawgadam ne haiba am se admai tawga phajan laiba ama chanam semjaba magi keno ne magi niti ama ne ko niti adubu Hindu sing na hariba niti ado akhoi accept tawi haina haibadi yaibako Hindu na Veda du accept tawi haibadi yai Veda gi text ritual mi am accept tawi yai Veda and the scriptures are not for Hindus hariba sing se prithvi le mi puna makine ba mi ba manav jati kine ba aduna Hindi ngam kaktana Veda si makoi gi ni ko Hindu gi ni haina makoina claim tawba du tawbuse Hindu scriptures Gita ga Hindu scriptures kaina haidana moina ko aseng bagi di la leba sigi pose Veda se Hindu ki nateba Hindu na accept tawi haibdi yai Gita akoina follow tawi haibi yai aina su follow tawradi ai Hindu nataba ai western da maya Hindu nataba maya ma Gita pariba nainariba sibu ka ma Hindu ne ta haibi yakadra like pa bai like ne scriptures ne miyo bagi law ne welfare gi dang ta semba yes mai tawba niti salagadi miyo ba se ingna sikna amaga leina ba yane na miyo ba jati gi damak ta yenga semba potu aina ai gi Hindu gi ni yoga si Hindu gi ne haya Patanjali du Hindu ne Patanjali muni du Hindu ne na kana na ma masana hairam bra ne kanam kai ma haidena ma masana prithivida sigumba yoga gi asan sing ase tawradi malengi miyo sing ase masamu phana leiba yani sigumba satpa yani ko ne tawju mayam tawnari dana ko westa tawdana ko adu mana ta madu potu mana Hindu gi ne na mana sem Hindu khakta gi ne sem banate world gi ne na sem bane adu na handaki mamang keno da yoga for Vasudeva kutumbakam kai leise yoga is for whole human being in hai ne adu mai tawdana le ma poching ase group ama khakta gi ni haidana aina madu accept tawi haibadi kai debu ko so far aina adu Hindu haitar gadi kaino haiba Kasism yaur ane Hindu da kwai gi sathiri ba define tawri se te mo na te Kasism se yaur ne Kasism se ini yad rage de Hindu oi be ade Kasism haibu se masine be Hindu gi mai core value se masidagi nam thokraba mi do madu Hindu oiro Veda yagera yaroira aduna wamani Veda gi scripts Gita ingera ilora aduna wamani Hindu haiba define to aidi Kasism yade ai Sanatana dharma gi Vaishnav ki kari gi lariba Veda gi loi mak yai but aina yadi se Kasism gatane pofam na mi gi divide tawne ha Brahmin na Brahmin pokane ha Kshatriya na Kshatriya pokane ha Vaishya na Vaishya pokane ha su aidi ai gi ipado aduna adu oira mena aina maha kaino oira su ai adum adu tawwe yani ha masigi kano se masi made accept tawte masigi philosophy gi manung chana ne ko masigi expansion tawna bagi damakta ne ko India manung da Bharat manung da hairiba Hindu gi leriba Hindi ngangadamni kogadamni adu ada way of life masina maram organeba
अमुक अपुनबा भारत पिक्सलखिबा पृथ्वीगी अखंड भारत लेरब कॉन्सेप्ट से पिक्सलखिबसु मसिगी मरम सिनानेबा पृथ्वीगी लेरिबा भारत आइबा माय कॉन्सेप्ट से पिक्सलखिबसु मसिननी को मसि सुम वांखलैंगे असुम माय केनो से पिक्सलखनेबा अदुना हाइरिबा जगह से मसिदैदा आइदि याम पोलराइजेशन तौदबा फैयेना खली अन सोपा अदुना मसे मयाम अमा खंगबा हाइरबा मतमदुगी नैनबा मयाम मसि यारोयेना खंगदना इंडिया की ओइबा होजिगी सनरिबा लोन से ऑफिशियल ओइबो लोन से इंग्लिश नी हेना थनमिसे मसि हिंदी ने ना हेक तौरपा कांदा मसि लोइनमक मखन नाकन दे बेंगोल दगी रिएक्ट तौरकनी को साउथ दगी रिएक्ट तौरकनी अम मयाम तौरकनेबको अदुना मरम ओरा कांदने इवन इस्लामिक कंट्री ने ना इंडिया सेंबदगी इंडिया की तौबदगी तोखाई ताकर पाकिस्तान वो लैंग्वेजिक बेस नत्रा बांग्लादेश पाकिस्तान थोलेसी इवन सेम रिलीजन नत्रो मुस्लिम गाक्तने बो अनि मोसे अदु लंबी तोंगान बलेबा अनि थोलेसी कइगिनो लैंग्वेजिक बेस नत्रा याम लुबने लैंग्वेज हाइबसे को अदुना मसे भारत की लेरिबा शेड्यूल लैंग्वेज सिंग असे मसे ऑफिशियल लैंग्वेज गाक्तनी मणिपुर एक्चुअली शेड्यूल चलेना अखोई ऑफिशियल लैंग्वेज है मणिपुर चिठी इबीआई मणिपुर मनुंग ऑफिस अखोना राइटिंग मणिपुर चिठी इबीआई अदगी ऑफिशियल नोटिफिकेशन मणिपुर थोपी है मनि मसे ऑफिशियल लैंग्वेज होबेने को अनमाइन तो हिंदी हाइबसे सिजु काइनो ऑफिशियल लैंग्वेज अमनी अदुगा नेशनल लैंग्वेज हाइना पुलप ओइना हल्लिसिदी इंडिया की इंग्लिश ना ओइरी बोजिबो कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट तौरिसेको अदुना मरम वरकासिदा हाइबो पोसिंग असे हिंदी लोइना खंगदबनी हाइबा इंपोजिशन असिदी हिंदी लवर्स कांबुगी वानेबा अदुदा आइना यानिंग्रगदी मदुरेंगो नंफु तौबुदी यादेबको अदुना मरम ओरकांदा हाइदिबा पोट असे कोइगी मसी यामुन्ना कोइ खंगबा मसंगी अरु मनुंगदा लेरिबा तत्ता मनुंगदा चेलिबा इहुलदो मदु खंगना कोइ ना सेंटिमेंट इमोशन नतबा रैशनल मोंगदा मदु रेस्पॉन्स तो बम संगे पोजिशन सिने नोइना हिंदी संदोकनी हाइबगी मिंगदा सल पूरीबा नोइगी अर्थ दो आइसु खंगी अदो लोन खंगबा हाइबसिदी फत्ते हाइबा पृथ्वी तमता लेरो पृथ्वीदा हुई लोन खंगसु कानै सनगी लोन खंगसु कानै हौदोंगी लोन खंगसु कानै उचेकी वयागी तेनवागी चोंगागी मरो पृथ्वीदा लेरिबा गांगरिबा लोन नत्रंगा लोन खुदिमोसे खंगबदा कानादबा ओइजदबा अमता लेते एंगोदको अदुगी सेंस तगिदी हिंदी खंगबा तंबा को कारीमता कायबा लेते बट तंगाई फदना इंपोजिशन की इशू म लागदी मदुदा यावरिबा इंटरनल लॉजिक अदो मदुदा अखोइना कमदोंग रेस्पॉन्स तौगदगे से मसी खंगबम संगे मसी अखोइ यामना मरुओबा पोट अमनी अदु मसीदा कन हेंजलअबा मदुगी यामना कन हेंजलअबा अदु तागे अदुदगी अकाइबु सुलुम थोलकनेबो अदुगी कनो अखोइ उबा ताबनी थागचरी ओजा